Ritana ria ministry ya ugima wa mwiri ria kuria muingi witheme gukuhaniriria na makiria micemania-ini ya muingi ari ta njira imwe ya kuhurana na murimu wa covid-19 rironeka tario miario ya guthererio ni rui kuona micemania iria irathie na mbere ya ateti muingi uroneka ukimaniriirie na amwe matekirite mask. Mikana ya ministry ya ugima wa mwiri ikiringo itheru kaunti imwe ithiete na mbere na gutorio ni murigo wa murimu uyu kwa muhiano kaunti ya Naikuru kuria governor Kinyanjui augite maya kuoya makinya mangi magutigirira andu ni marumirira mawatho ma covid-19 matekumamiriria. Where there has been non-compliance or defiance to the set regulations, we will not hesitate to close some of them on a need case. Bururi handu wa Roma ataramu wa ugima wa mwiri manyitiriire ati mweri wa kanana niguo rari muritu makiria kuria namba ya arwaru eru na ikuo irari iguru undu utigite thibitari cihurite mosari ikaga kundu gwa kuiga miri na Kenya aingi makarika irima-ini ria macakaya matari na muthia. Muingi ni uthingatitwo woe mweke wa guthecwo njanjo ya covid-19 makiria riri bururi uramukirire njanjo muthemba wa Johnson guku na kuatongoria makiuria thirikari itigirire njanjo ino ni akinya ituri ciothe cia bururi. Njanjo ihote gukuhiriria andu kuria mari kwa uingi tondu andu ni marakinya handu njanjo igathira igakorwo andu ni maingihire muno mundu ni etereire ihinda iraihu no thirikari ingihota guthie expandite inenehetie ni tukuhota tugitheca andu aingi o toria kungihotekana nigetha bururi witu ume hatika-ini yo nene ya murimu wa covid-19. Gukinyiria riu makiria ma andu milioni 2,800,000 niyo mathecetwo njanjo ya covid-19 na makiria ma milioni 2,50,000 niyo mathecetwo njanjo ya mbere nao andu 800,000 niyo marikitie guthecwo njanjo ya keri. Githimi kia utambia wa murimu wa covid-19 riu kiri gicunji kia 8.5 harĩ 100 thutha wa andu 480 kunyitikana na murimu uyu kuma kuri ithimi 5,668 rungu rwa mathaa 24. Andu 8 niyo marikitie gukua guku na ku andu 809 magitoria maruru ma murimu uyu.